たことそれよりイエスKaya sanang kaswabon, masanang hari Sabat kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kaswabon na bayno. Insan po kano tako dat kapagyampay maya dat kaisisan no sumambayang. At ako katilambus kana umisisa takad iswang samayang. Kinarahingan iswang kadyang sorga kung sikaw dat kaswabon na bayno insan po da kano magyamong maya diti kaisisan dahay sumambayang kat kaswabon. Nagi may ada panambarasan dat borosa dusun may dot alanus o kandalanon o oson dati tomodon kamakyan may hay dat panguhupan man tadia gisamban na po hiawayan dahay nga tarimon dahay miyampay dat oson ginawo milo da sumunih dat isuang dat kaposian dahay tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, osanong kasabon kumadati kasarang dilo jamay gi inggon ko di tibay no. Okay, kaswaban na ba no? O sikaw ta kakagu kumakinarahingan tu mantad dat pangahakan panguhupan di siyo iyati na po nga insan pakagu kano dat kapagyampay na kaswaban na ba no? O ipanumbayaan ko dat insanan to kano pati nga otoon to kumantad dat kasiwatan dat tinahak kinarahingan kumadati. Kasiwatan dat tinahak kinarahingan sanang nagi purimonan to kakapiyad do ko sayra da tumagak iti kasiwatan nga hirinagidan da tok kombarabis dadamot taharot kasiwatan dati puji Tuhan tu kanu tako dat kapagyampay kasari. Ako kuro natabar na ko di bay no. Ako kuro ni pikasadop iboras kapiyam pukul 3 ako na pasik bay no. Ay ato ko di kapagyampay dat kabaktian da insan-insan di bay no nga puji Tuhan tu sabat depan ano to kada magyampay. Montok ko kapailan do kayo dadamot teman dadit kombalutan da sumuang. Haran lagi sangulo na tambalot. Sangulo na doktor dari numamut daho. Aramay na dadi magyambalot to ko kasi pangkukuradado magyambalot ka kung ay sumuang to ko Google Meet to ko Zoom. Hirinad it. Miya gala di magiruru mo kasi tok alumis ko pa cadangan di siya wah ubulih kantod man to ko so dapon da sabat to rikot lah kangko 14 hari bulan panungi so dapon. Jadi ay inapon di kamoyan kudi nga ay sa kamoyan dat isay mo ng boros dati nga man na po magiruru mo Jadi mantad ko gumuot ay kamilaan dati o gumu kapakaran tidak kira isuang kesehatan sekira na po orahyan milah ta koy dat pagyamungan kasi. Jadi mantad ko ay sangulo na nakasikulot iti komandat dokuturat tinando tulun amo ikasala dat hari manguhat ta karait dat kalidasan nagi kasala har manguhat ta karait ta vaksin mo hingga na po arikat-rikat. Jadi umbalani dadat sekira na po milah da orikatom
sabat depan nga miagali di haro nuti program-program bota kita kuhay terutama di bahagian belia nga ano po do kasuang ito nga bolia man to ano pa ito nga bolio. Okay, sumuang takot dat pelajaran na ba no? Nalihuan ko maningolon nilat line tepat na po nga mamaguna ko dat line DG hindi mo nga katilong busay na gilo line Celcom. Ikalan sanandat koting konto ko dat so bolum pukulan am mo inapahit tinapapira mo tan dati nga alumis nga miagali anaro himo titihoy. Tulo na po panambarasan dati bay no nga mangalit-alit it point sul ko iko gumuan point mahamaha point lobi tumano da pa dati buko dat panambarasan dati nga inapadahit tulo ko pero nga panghancur kerajaan nga ako di kayo minumodusyon man po mangalit-alit may ito kapatilang busa kaguhat pangintangan dati iswang kitab Daniel 2 minton na ayat 4 na podam 4 gisom dot 4 na podam siyam ina pwede kanihab nga nailaan dati dat ina padihit minamisunod ipinapoylo pinapointalang dit ni pihdi raja nga naidik kinarahingan porikot kumadi Daniel pinasunod da kinarahingan kumadi Daniel nakurah tu pinasunod da kinarahingan mantad da pwede kasalimpun tokod 1 hari bulan numan paintalango dot iyolo na po no kagandi numan onway dot maha iyo Daniel nagi itambalot daw iswang ga Daniel 1 ayat 9 maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku mati hati kailan nubuatan. Nga insan pakagu dat magangat ako dati. Kung sikaw di elderly saya tu monikid hari Kamis. Haro kain talangan di siya karay tinubuatan. Ay magangat ako na dati damoy among papaharoh kaguy siya dot ay soal jawab. Ino pa soal jawab nga secara live. Agat matirito. Agat no po soal jawab nga secara live. Iri uhotan da tulun, timpo dimuhot, timpo disimbaron. Ako nakadot tiya di hoy. Muhot ka no pod. Ako kuro pandapat nutit. Right ko ta kanon kan po milo ko nga nubuatan no po hom. Ay gumu bagyahot kamilaan to katibo magisusuay kamilaan dati kamoyen no po nga akon do bidhan. Hari tambalot taminuhot. Milo ko momon sa tinan na korita ka. Kuno po Milo nga ititulun nga ay tumomod ako na ako may balajar ako may pinsing hilo mo sa tinan na korita ako kopud mongisas sorohon nun mongisas so sangina na korita kisasan no gisambot o lunaw gisambot ay du isang kubong kisasan no di ko podo pud ko kang kusyo nga iri na pod di hom ay montok na ditulun na suway kasyo ino pa ibidang hindi nga milo ko nga patahakon mo kumatulun suway ka iswang garohani nga mihagalid di okon ko insanan no potit ay jamaat dati okon ko insanan nilo mo sitar dati ay langay paingkurah no potit tinan dati harumato kabang tadung talingo
iti kamilaan nga iti o susa to koy oilan nga ido ay so na ta oilan doho no po panumbayan iti kamilaan dawinan sa kinorohingan nga iso dahi milom momon sa dati dat kapag magyuhok pisampuruan ikomondo akon nando kaharati momenting kan diri sendiri tu kapag jadi iswang pelajaran Alkitab nga akoni ko ransum nga haro hiit sangulun kay latiati itiso kay latiati irinat kalabihan ditit gumu toko dat kapag yamo ako kaylo nga sayrad oritan do kayo ailan lagi do kayo jadi kung si Ko Eldalisay ako pa nasuho nga nakaymulay na siya jadi mampay toko di siya iswanggot ay pelayanan melalui wahyu haron na nakapost di sila Wahyu Pengharapan channel YouTube sakir iswangga YouTube Wahyu Pengharapan mila nagi da sumangga Zoom jadi iri pagi dot ay galibang jadi puji Tuhan mantad da pelayanan tim mentok pelayanan dati isiat nga sukarelawan jadi uhupan to konisyo maya dot like piso ko ni taragang tu ilo nohot iso mantadet ralan diti sukarelawan da popoti lampus da pelayanan apor lu higa sapot sukungan mo abulih ta kanagi dat muhot ti tongo mositar dati manikid daerah ta katingar mositar sakirad ayelo milo nga gumu po hit kombolutan na milo ilo kadaw nga bilid ay marujuk Wahyu Pengharapan Wahyu Pengharapan nga to kuno moti itu nako tanu do kudit di hari Kamis bay no kantor di naharan lagi na retan itit patung kot nawayaan natin jadi lobi po katarangit pangintalangan di siyo puji Tuhan ina paday karahian dati nga mantad ko ginumuan nilot seminar pohron dondo na pati iti na ko pay dunya tanpa batasan hitih to ko saba nga hingga no po pempuli pamagunan nga bila to ko konsuang nga yati nga haro nagiit ay tulun-tulun to ko di milo papaintalang itit kareto hayo hali piad okon piya ko insanan okon piya ko mantad po sa resiso nga intalangan nga milo pon soro milo pon ko yati bo iho no pati milo pon ko iho ako okon ko di milo pon ko yati jadi ata ko minsado haro piyahit adilo orikot ko ato ko korohian ko pengkuro nga milo pon ko yati Iswang ga Daniel 2 ayat 44 antakan di zaman raja-raja itino po nga taputi kanihab kinorohingan na po nga papaing ka kato iso kerjaan dit amu opugas gisom bo sa gigisom nagiikuwasa nga amu mundali kumad di bangsa dasway inagi kerajaan di nga mamurok do insana na kerajaan mamugas managak teko mangalit-alit nga ino pay kerajaan di nga so gigisom poti lombus da so gigisom miagal dino kita nui raja dot okon ko gama datulun okon kawinon say okon kawon say datulun sangina na watu terungkit jadi lo kumun terungkit sigog ano po nakorikot ailanom hingga tadon mantadon luluhon irih na po di nga minamumuk
idit besi, tembaga, tanah liat, pirok, amas, o insanan no po hit ipatung i sontob no po dit i noroy tani di nga namumu. Kinorohingan di tagayo i abantug pinapasunod umadia raja nununang ko ikatumboyo datimpu do orikot. Ino po inipih nudi nga otopot inagi komoyon di siya nga milo dot katumbayaan. Atukom nukadi di raja di. Kasing ko tu di siya itagwangan di Daniel. O kono kasing ko tu nga sinumamba. Juga dititah kanya may na di siya suho dot papasambad korban wangi-wangian, bau-bauan kumadi Daniel. Boros di raja kumadi Daniel pentopot kopiad kinorohingan nuno po nga kinorohingan dit mangalitalit to o insanan kinorohingan nogi ikikuasa mantada o insanan na raja. Ikanuh dot popaimbulay do nuno hisang ilisok tu iya no po nga nakano do pinapakito do rasya hindi. Undia i raja nga minagakon. Sayra no po pinasusui di Daniel inipih di raja. Pasusuyo na siya nga no kadidon Indonesia. Persis kopiontok, kopingam, kopion dinipih siya. Yati nga iya dihibo. Sayra no po amu no asaraw inipih mamusaraw ko nagisambot tumugod tigiran nga no mumusaraw no inipih. Nga umbal na did harodi kamoyan dot kulo tanda-tanda te ko ipopoin somok dan nuno hinipino miagal ko koipih ko no dot minay tuhun dot gambatan korikot ko di gambatan no ipihan no dinggo ko saraw no nagini pinud itih no ko pinipiko kano jadi iraja di nga mantad ko aiso nohot ososoro siya dinipidaw nga sayra dan umadi Daniel poborosod paingka mo tinipinu haro patungon na pinu tulo paingka kangkab paingka ititawak paingka ino pay raja nga tumbayaan ako siyo naguraan ino pay raja nga tumbayaan ako isiyo na po nga posik kagidi tanak ino pa di raja di nga atumbayan ako siya ko dondon ipangingir ka siya nga imaka pakantay siya bo otopot ay ilo no ko pinipiko ka paing kukurang takod akandan sayra na pod magiwaboros at miagang kasabat sikul nga aruhay nanad pupusanit ti sa dapan dapat nga maput pakagoy siya nga paingkuro kadang-kadang iya TikTok ko nogi ano ko dondon ano di raja ko dondon iti no ko pinipiko ka sayra don yung bulayan di Daniel okon no kono yung bulayan di siya nuno hinipi suway kayri inogi irati idinipi nga pinintalang dinapidani. Sayra na pod pinasunod di Daniel nuno hirati dinipi atukom. Sa ulo na raja gisambakano dat sujud sinumingkotod sinumamba di sa ulo ni kamanda orang buangan. Orang tawanan gisambot sinumamba siyo. Ako na kayri nga nanuan nagi dat titungkap pasampay korban nagi kamundat bau-bauan nununohot kasingudan dat ido ko korahyan
Inapay kanihab nga sira dat nakai da karaja iriri ka pwede mangintang ko WhatsApp haron na di kaw balutan na hiri sa ngiri kaw atuk kasing udah ko tahata haron matug di mo mangguring ka sada dito kasing udah ko tahata ka di sa ngulon nga mantad ko kasing udah tahata ka dito so nga oy hingo mati hoy ka dito sa mangilon na di oh hilod diolo tu hilod tadon da tangus ka nunod ako karahian da maningon minyak wangi akon ko on sana natulon no kasi orahian no kasi udah minyak wangi ubat gusuk inapahit pembujang stay ka ikakakawin o ngumulok po nga ay pati ko mo na ubat gusok lumahing-lahing na bom ato koy mamagusok na pa'y baliw iya nga ano kataron no kasingud ina pa'y baliw dahayam tok apagat mo marisita kilaw mo harat ang iso doon na tumangkos ngongon no parisot risito sas katilo nga tulun nga magidu tu arahian na kasingud paing kura tantut Elda Edson kadang-kadang nga iti tantut nga arahian takoy kasingud harat timpo-timpo it arahian na kasigud nga tantut sandiri maahin arahian na kasigud da tantut tawakon haro himati arahian dat kasigud dat pakilok lanay mako nga karahian takoy sumono iburas kapyo umbal pag ulom na kuragyari to kanat tilo kasingudan kamang kuda talingam kasingudan pawakan sumono kau basan itu deh kulum nakuran itu iya deh mangilaw tantut hari mangkuit ngon na po pakayo ano pa lang ano ngon montut anggamani tantut ngon nagya pakayo diri kabanggi wakan mo iri na kita aramay nga ilo na po bau-bauan tidak semestinya it ongi naginailanom ulom ay ikamayan da tutudan ikamon da padupaan ko pa yung kuro rohyan ako tiga kasingud didit ko itu ni topik itu ni itu kasingudan da topik kong yadit alumi yadi osanong kasingudan ko nga kada to kano nga singud di tantu tatado ay tantu tatudo maganto tapay tudo sumakata ikain kulit nga idi sumilaw-silaw kinotong-tong at tumbayan ako ilan na po pinasingod dila rajam akan kay tanto tatado ay tudo la haron na po ano tudo kon pakurungan dila kandang sumakit ang manok sakit tiya manok ka mo dosi to kom numan mo tidi diraja anuay titong kapidanil nuno iti tungkap ayat 48 pinabantu gi raja Daniel nonuan di siyo da titungkap miampay ogumu o titahak di tangagayo sinilih numan nagi siyo posiliho Daniel dot penguasa okon noko sampaping okon noko kinaduo paping nga paimpulih komandat wilayah Babel okon noko paimpuli wilayah Babel nga nasilih da panakatulo montakit o insanan orang bijaksana dahil Babylon iri di titungkap di raja umadisyo mantad pinakiano di Daniel pinatahak di siya memerintah di wilayah Babel kumadi Daniel ayat 49 atas permintaan Daniel raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel montok idit tambalut daw Sadrak Mesek Abednego
Isiyo na po sandiri nga paingyan dahirin istana raja. Tok kukuro adi kapyo kayon dahilon istana oy. Sedangkan det iyoho no po kung yo walay da tulun. Mulok gid hirid. Hiri sirang nga kumaraw nga lapap no kuro. Kinalulumisa do walay. Dawlo na gidid istana raja o tiyon nun. Ako no kari katamu musorod ako kuro madi kapyati kumundat istana raja. Isay da ko no kumbalo mo iswanga istana. Nga bangunan ni bugan no nga rin atapot kapyo bo. Nga miyagali pinakyano di Daniel. Sayra na pod pinatahak ki raja it wilayah Babel. Pinakyano na po di Daniel nga inapahit panakikaruhangan di siya dat ay mentadbir. Tay ko admin kadi bay na to hara grup WhatsApp ki. Admin dila wilayah Babel nga pinatahak lagi kadaw di siya kumadi Sadrak, Mesek, Abednego. Common na po nga apat di ulod admin dahil wilayah Babel. Masaraw ko dito group WhatsApp dati nga ay siyaw to inapahit ang admin nga naman ko iduo. Moy dat ay saot takanan ay sa babanan na kon iswang nga group o sa nangagin ahli biasa ngay no po. Sa kirad hara sumuang na ko group nga o sa nang invite link to no po. Kakuhaan na po nga sayra na po invite link nga gunaon dati. Iyo nga ay sa takanan, iyo ko nga ay sa takanan. Ay sa coinsok kumon ko. Nakuro. Sayra na po papasuha nga ko tulon. Nga sumaliwan nanday tulon dahiri group o insak ako ikadaw. Aya adi siyo asanangan ka. Iri nando da sayra na po harang gurup-gurup patanudan dati. Harang na po sumaliwan nga ay kana pa di ako luar ka. Iyati teko iya it admin ipangurus sa pinapasuang nga muhot kundad ay nakuro maisilot sinumaliwan ka. Gisam mo ngayon nga no PM kana pa ka luar gurup may uhot. Jadi mo'y ay suot coinsok dati iyoho iyo kayo invite link sumuang ko do ko na Thailand at mundarong kasumuliwan mo'y asaba. Puji Tuhan tahniah tu kita bakal mencipta DM5 haro ngay na matimod na si sumaliwan terutama DM123 DM1 nanday buboslad tok di indod haro ko saliwan tidak kira tinumomod ko at tinumomod kada no ginawa ko guli ka kagod dire doon na sumaliwan doon haro sumuang nga puji Tuhan halip ya miya galidi nga sa takatapod doon daw inanapot kay sisan rasa hormat dati umati samtiso nga katilaw gusto kod iswangkat kay sisan daw guru nga moy napodit grup sunyi moy naswang ka telegram la good boy good girl ngay mo ti swang telegram mo kapakada ngay ay hinggo to kana didihoy mantad ko pinakyano di Daniel ina po di italut tambalot daw di nga nasilid admin dahilan wilayah Babel. Man kuy kasari imbulay takuri dot nunuhnan ko dilat kerajaan-kerajaan dit binoros sekirat tumano da sejarah. Tumano da po pangintangan da sejarawan itinagit angaparagat mangintang ila tanga nubuatan nga numandi pakito no
Milo dati rujukan do iswanggot buku Alkitab bercakap tahun piro di keluaran itu hoy. Ay so di edisi hum ko piro nga iswang no pod buku Alkitab bercakap muka surat 2 no pod 4 neboros gyadi Daniel didat iya no po nga itulu it amas. Ino pa'y kerajaan di nga antakan di tahun 605 gisambot 539 sebelum Masehi. Isyon ni kinasalimpunan ka. Nga sumusuhut matindo isa kago kerajaan dit. Ay isang kuro kakuat ka iya. Hinggoh dot haroti kamoyen dot Medo Persia. Tay ka Parsi. Antakan di tahun 500 taluna padam siam gisambot dot 331 sebelum Masehi. Nga katalib na pori. Iri na po nga ihiti kangkab dada. Hiri na po na po nang itawak. Tawak gisambahinggo poo ka. Tawak pinggang. Nga mintalang nun dati kamunda kerajaan Greek. Greka. Kerajaan Greek. Mantadet 331 gisambot 168 sebelum Masehi. Sumunsuri mati pamalat hari bulan di sebelum Masehi nakuro tu ilo nagyad tahun Masehi matune pasandada ilo nga katalib na pandati kamundat kerajaan pinggang tembag pinggang mimbulay nan datit paha kerajaan paha poo ini pa'y kerajaan poo hindi nga ay unsur besi ako daw mo ti besi nga sakira piamandod ay kontak katana nga rumomok tahun 168 gisambot sebelum Masehi gisambot 476 tahun Masehi. Kamuyan na po nga alaid. Sontab na po la kerajaan lam ang alaid dilo dami na marinta. Antakan na di kerajaan bosi. Kerajaan Roma. Dat Yesus na po nga numan po sa lipo. Mantadat 476 tahun Masehi gisam nakantak kiamat. Itino po di pemerintahan nga dating pudendo nga kaki mantada bosi miral talagit. Iri ni kemundat kerajaan campuran. Bah. Ako mati mangimbulan lagi. Sakira na pod mangilo ta kaintalangan da karay tilat nunudilat mantada tulu ilo kangkab ilo tawak gakod magang ato kun nadatid ongoy to ko among dit ay wahyu pengharapan haron no po tuhot pauhotan no po tidak kira ada zoom tay ka YouTube to mani mati dielo imbulahi ay nunuhi tuhot dati mo ito ko na among hilad wahyu pengharapan di komoyan ko suway ko ako ni ko kailo nubuatan iti hom o sanong no dat ino pa'y kamilaan nga pagihupan dati ay do sanong got ron sumon ta kono pod hiti DM nga haray badaga ka kasanangan di wagi ba nga ino pa'y imbulayan ko ti kaswabon na bay no labi paguluhom makimaapa ko makiampun ako kumada kayo to ay bulayan ko ti halit nga atumbayan ako itino po nga iso kumanta di bahagyan kopasyon dat iyati sebagai pananud da kinarahingan Daniel ilo tambalut daw sayra na po monopot ilod iswang gatumanod
pananudan dilod iswang boros kinorohingan nga numan da kinorohingan onway nonuan numan patahako ikomilaan dit aiso da idom bokod. Sayra no po dat ay pasunudo nad paing kamo ti di mandi patayo iyo ko itong pintar tulun-tulun na kasdim ka. Pagiuhop na ilon iswang na sambayang. Papakita do hingga no pakinenan dilo nga kay sisan no po dilod kumakinorayan nga amo tumagak. Bahkan do no korikot piad hirid kotua pemerintah da pemagunan da antakan iti Raja Nebuchadnezzar. Ino po hit pananudan kagiratan om kay sisan dilod tuman do boras kinorayan nga patilambos kasari. Gisom bononuan da kinorahingan dat dikaruniakan nanuan da kinorahingan dit poin sul ko idong kagumuan imangalitalit da idong kagumuan. Ang puji Tuhan. Tu ilon na pot kaubasanan dia Daniel nga pinatilambos kumadati. Iyati na nga itong Daniel om ilot Sadrak Mesek Abednego da timpo bayno. Sira da karuba takod nunununo kantakan nga porikoton na dati sambayang dati na kumakinorahingan. Hali pian nakataham nilo mantad kerajaan Jerusalem na korikot tahirid Babylon. Nga ino po'y katumbayan dilo nga o kani ko no kuro dia hait tito no korikot tahiti. Hali pian nakawaya ilo nunununo pagumbalan mantad ko tinanggayan da minadhirid Babylon nga ino po'y ginaw dilo nga kani ko mga salo kinorahingan. Kada to konod sera kawaya to kon nunununo abantalan da timpud orikot. Tok mga sal no kinorahingan. Sorohon to kono po yelo mantad da Jerusalem tinanggayan pinorikot ta ihirid pamagunan da kinena sampagunan kinena duwago. Ino po'y ginaw dilo atatap o girot patilambos kasari dalam kita kinaraya. Paing kata ko nagidati mo ito tapot ko piyo. Nga ino pa imbulayan ko ti kaswabon do bay no. Uli karan ang opogot tamod ko pasalo politik mangimbulay ako di ko piyo right ko politik iswang dat denominasi Adventist. Tuhot to po datid agayo nga nakuro nang kuto itinupot imbulayan ko lang. Isay na po na ko hara ko mila-milaan na hara tulisan na po yung kampo yung kakab. May na ko papuso na ba no? Nakuro to ko to sayra na po dat malibatkan politik isuang na po gereja nga letak jawatan. Nakuro to iya dihot usul iya di paduhuan akan na po ko hingga na po arahan montok ko po dit iyo na po kailo korongo kuno po pasalo politik nga hino po inarongo ko nga sangulon na po pagaway gereja nga tidak boleh melibatkan diri dalam politik. Tapot karitid di. Iyo di takop ya iyo di pia boras takop nga isuanggat misok-lisok hinggo di tamo notos nga ito kay politik. Misok-lisok yung magi o kani ka tarang-tarang nga terlibat ti makasari. Painguro ako ay pasaraw. Pabuli ka sa ulo na wayo ang nagaredya terlibat ta politik. No kuro na kuto iti na po politik nga sira na po oretan politik dengan gereja. Oh, ano kada. Iyo din kagumuan. Paingkurad insan tadaw mo yung calon. Harus sponsor dat calon YB. Pailihon ko na ko tugas ko iswang gereja kamo. Nga atumbayan ko kagumuan na po dati sayra na po oretan ay right ko politik. Kagumuan na po nga manahak na po dapat cadangan o sanang nagi dat pailihon tugas sa iswang gereja ka.
Iya di mari iya ho di gulunga iya di tesoroku. Sekiranya pod may kacalon ketua gereja kau letak jawatan pola ketua gereja. Iya di. Iya ho nga iya di tesoroku di lain. Nga sayra na pod kawaya ilo pelajaran na karait dot nawayaan dia Daniel. Politik nga imo tilo. Nuno na pa itawayaan to kotid nga politik nga iti. Nga atumbayaan ako di kamuan di Pastor Erwin Caraw. Amoy kasala ilo politik nga ino po itasoro hilo nga ilo pati. Mantad ka magisusuay pati ilo nandang magigogogol to ko nun to. Nuno na po pangurusan natin nga pangurusan politik. Nga akon ko pati. Sayra na po kapirolot nanulot politik pawayaan nila pati nga hilo nandang magyangar to ko. Tu magisusuay gya pati. Haro no patid it rukit, haro na misalam, lupa nga di, haro na kapal, haro na nga it tadaw, haro na nga tulan, kana di, ilo na momosed, ihati na pa nga magyangar. Nga, o insanan na pa rin nga politik, idangay. Nga ino pa yung mamiragi, di magyangar to ko nga ilo pati. Ino pa kagwit ako yung kay maya niti nga, sayra na po nunununo ko po yung dalanon. Isuang go beno dat miagal ko parasmian ko nuno. Hiri no nga ibandira di pati. Naku ato gyadiri milad ay so iri. Sa kira na po mamarintah ko na di sebagai kerajaan. O milo katudarid ino po hit pati nga kada na dapat yung bulayo. Siliho ako po gidad. Perdana Monteri nga man kun. Man kuno dati tok. Kau pemerintahan po kada pa kono ko magunat ti pati dagi. Tu iri no bagyahi mamiragid di bo. Politik tetap politik. Nga ilo no pati at papitong kiadi. Ihati piya sebagai itong Adventist. Nga mantado ilo pati kapag itong kiato. Sekolah sabat o kon pundod ino pa sekolah sabat nga saya sekolah sabat dati musim magid ay musim nagid campaign iri nagid sekolah sabat. Iri nagid karait kagalagali pati sekolah sabat antakan tibo. Nga hinggo ko din igereja nga sayra nanda manahak takasimbar takapandapat nga miya galid dit ay panyukong gakuha hisyo kando dito ko luno kapya galagal gyapon. Tuhot na pa dilo nga sakira na pa iho sebagai sangulo na ketua gereja. Moyo ko di calon. Pilihan ko itugas sebagai ketua gereja kamu. Sakira na po dat insan tadaw calon Palimon Buluran. Pilihan di si tugas daw sebagai pemimpin gereja kamu. Pengkurut sa rodo ko pilihan kamu. Nga pandangan to kano perkara titit politik. Asal mencaburi bidang politik, nuno na pa jawatan di gereja nga pilihan. Iyo dihot. Iyo di iyo nga iyo di no nailan ko mantad di lain. Nga nakura to pilihan. Miagalagal dit iti no pakopyo ko mundo politik nga amo nakasokot tamantad dit iti gereja dati. Ato ko kumbal dati calon na ba lagi. Kadi mangimbulat it otopot ko piola. Ako na koy loh da harohot ay rujukan. Ako mati minangin tong ko haro rujukan da terutama irujukan melalui tulisan Ronu buat right kay ti politik. Sa kira na pod ako piyon to kiti kamoyan ko iti boroson ku ako piyon to kot tulisan-tulisan di iharmantad nga makimapok ko. Sekiranya ako to komando peraturan jemaat haro ka
Hintay ko pod oring kasumharan. Standar Kehidupan Kristen pasal 12. Hubungan sosial 154. Ako'y kumbala mambasa ilo, bay no? Kung nagmatik kumbala mong kabilo. Hubungan sosial 154. Ay lan ko iyo ko nga ako'y mambasa ti peraturan jemaat. Irinod o gumuto po ng masalah to kod igereja to. Ihati. Ay ilan nam harod ako ti. Harod ako ti kamo. Ay anaro himati di hoy. Kano pod hiti. Timpu na pod dondo. Ino po'y memonsed hubungan sosial aman dan membahagiakan nga nababak telah hancur. Gisom bahirid tingkat yang mengejutkan. Tok atapot mo tigiyaki. Hubungan sosial ilan iti na politik ilo mo. Kakuan na pa nga isiriba di korohian dit amu ay gitan maya da prinsip moral agama iti na pa dit kaisisan dat tongakusay tongondo nga na melebihi batas. Ay, iya di pasal pag yung balutan nilo. Pabagalo nulod. Puwag tako. Man dati basaw iti dia bo. Ay so na po mangudar to kod hilod bakalan hinggo na flora baga isya kasari kahil bakalan mangudar to kod ti mila nagihumubungi to ngo LE nga dati. Mila yelo manguhup dumagan peraturan jemaat. Doho na pod kita mantad ko ato ko mambasa iti dia. Iri no kakuan dat o gumutuhot o gumu masaala dati. Kay iso na po miagal ko boleh ka kita memakai cincin. Harus simbaro hiti. Jadi mengudar ko na ti dia gid ay iso na po sonong no. Panampakay harongay diti. Timpu dati mo'y sambayang harongay diti. Haroy bugya. Panduan memilih pegawai gereja harongay. Perpindahan tongomositar harongay. Yang bolutan harongay. Bah. Jadi tuhot ta padilo nga sera na po terlibat ako politik. Harana po tugas-tugas jawatan dati di gereja man dati pugaso. Pengkuro. Okon na kay isyo. Nakaguli di bahagian na kawangan tok kumila natin mo ipakyan na tusin gi. Bah. Ino pa imbulayan ko tinga ay sera karay tilo politik. Nakura to dianjurkan, diusulkan, disarankan, digalakan bahkan na mungkin dat suhun disuruh terlibat ka na po politik nga harus letak jawatan sebagai pemimpin gereja. Nakuro to iya deh. Nga iyoho na pod it ginawa ko lah. Ako marujuk ka hingga hot rujukan dahil kitab tay ko tulisan ron buat nga iyoho na po nga ako asukong ko tiyo di otopot ko piyo. Nga pendirian na bugati mo. Kakuaan doon na po pangintangan, kakuaan na po iyo dihot penuhuan, iyo dihot saranan, nga kakitanan na po dati nga iti na po politik nga politik yang kotor. Kalanggar na hari Sabat, intay na po pencalunan hari nuno. Hari Sabat, jarang ko piyo pencalunan na akong hari Sabat. Kada borosad ilat may kacalon. Iparingkat kampung. O pili ka na katua kampung. Pangarusi JKK.
kagumuan dat pagirubaan nga hari Sabat. Rumi ka ti YB hari Sabat. Paingkura ko na di rumi ka ti YB. Haro program mo ti hari Sabat. May kakaamo. Hiri no matindad. Mantad ka iri ngay akong tabon dati kano po di tangulun. Sigog kano po sandiri indahit mangigit ta tugas. Miyagal ko ang katua kampung. JPKK. Orikot tandahit pemilihan pegawai gereja. May na po na kayo katua kampung ako di milang mangigitin na haron nando ngay kontok hari Sabat ka. Iri na rin. Atay, iya kayo hitong katua kampung, katua anak negeri. Ilo na ngay tawan hari Sabat. Masalah awayaan. Kadi mangimbuled nga ako irita nung isay ngaran. Nga pemimpin dati inasilih dot ang YB. Sayra na pod nasilih da YB. Harodi perasmian hari Sabat. Muhi ka kamo. Ako muhi nga inupohi iminagangat dia di iminong udar dia nga pangundi nga ino. Hari Sabat muhi ka kaamo. Korikot ko na diri kinoyon. Korikot ko na diri. YB na mo tidi mamarasmi hilo ka. Nunurasmi yon. Ikakanan haras situru. Pengkuro. Mano kamo. Nga sa takatapod inailaan ko. Itinohot ayat kita ko ipangintangan ko. Kon di alasan no puro tu pailihan na dako tugas na konserad sumuang na politik. Nga ilo na pagyat Adventist pia nga siyo. Adventist pia sa irad alantik sili da pemimpin politik. Perasmian hari Sabat nga ay si kumun da pantang. Sa irad da tumuguangi perasmian dat ay merasmikan manto ko di resmi ila siyopon YB hot mamarasmi. Iyan pa nga YB Adventist. Nga ngayon wi rasmi yo ilo no hit pagilitan ilo no kakuaan dat sayrat oretan politik nga pailihan tugas no paingkampoy ka no mati at awayan sebagai sangulo no awayan do politik ka nga ilo not iyo no pom secara pribadi mo titiga ako merujuk ka hingga nga iyo no po nga ako asukungkot ay sayra no po melibatkan diri ke politik letak jawatan. Hilo no po pakito ko dat sebagai sangulo na pananu da kinarahingan. Paingkukura kada bor politik o topot kapyo. Ucapan dito nga calon-calon ngay. Paingkura gya. Hare na ko ino po ucapan no nga popokitad iyan pa nga sangulo na pananu da kinarahingan kamo. Papirato kon. Paingkahi siya kalantik ko nung 2x5 kay. Jadi ay lahan ko dihiti no pod pagyalitan dati tinga insan tadaw kan tadu sumanu nga haro himing kakat sebagai woyon nga rakyat. Sakira no pod koymon gunsuab tahun 20 sera mangundi idi 202 ayakon ko 2023 ka rin di. Sakira no pod iyo kayo huming kakat. Mantad ko. Nembulayan dati kaswaba na ataman ko na mo titok no kuro dito iyan do ko ka. Tu naraitan to kagya kaswaba na bay no. Insan tadaw loti pakilus. Osilih dot YB. Suman sala kano pumati YB loti paham ataman kunod ako
akon ko yon dohot YB ay songulun panano da kinoray. Tunay bulayan to kagya di kaswabon di bayan okay. Jadi sayra no po dot ay silih to ikaw melibatkan diri kad iswang ke politik. Haron hindi mencadanggot osonong na letak jawatan ko po ka. Suhon na letak jawatan. Tumugod ko. Tumugod ko na pa di nga papakita nag-iidat ako kuro pandirian ng iswang karuhanian. Haron na po manuho dia letak jawatan. O, pailihon na po. So, kira na po mo na po to insanta daw melibatkan diri kad iswang politik. Pailihon ni jawatan sebagai borosan kumiagal ko sa tiya usaha gereja. Kadi di LDN Ru sebagai ketua gereja antakan dim melibatkan diri kadin da politikum. Pailihon po din na tugas no sa tiya usaha kasyo. Pailihon na po miyampay dat ay dengan damai kadi da malayo. Kada da pailihon ni tugas no nga mo gorogo. Ako na may sambayang hinodok kayo ka. Kada na tiyod pailihon no miyampay dat ay osanongot kapiyong balon-balon. Akon ko magod-tagod. Sa kira na po pailihon nuri. Isay na ko ilo kalantik ko no dot YB. Borosan la YB. Kalantik ko no YB. Popakita ko sebagai songulo na panando da kinarahingan. Nga YB ko. Tidak mustahil lolontikon ko kago. Isiyom baru na ko YB iten. Topot katangolo ni Digi. Jadi ay ako yung manamboro sa isay nga iti tango YB nga kapuriman nilolobo. Iyo sandiri to nga apurimanan to kay mantad ko iti ko basanan do magisusuay tulun. Ipon to kon dilo dat miagal kahar pagangatan nga hari Sabat. Ilo na ngay at cabaran-cabaran sebagai sangulo na pemimpin duniawi. Sekiran iati no po nga panano da kinarahingan. Nga mencabar ko matidit. Sekiran no po ay itit sebagai sangulo na panano da kinarahingan. Silih tako dawayoon iswanggat kerajaan. Iso nagi kaswayan ko atapot kapiyo ko. Sebagai the denominated Adventist, ino po'y masaala dat tanganak dating hari Sabat. Sumikul hari Sabat, papariksaan hari Sabat. Ikalansanan toko dat sontob no po di tangaway. Sontob no po di tangaway YB di haro pangaro. No kuro to dati man patilambuso ay usaha dat ay moy do ino po'y kantakan dat po'y talangan da hari Sabat nga. Tingkadanda. Ilo iho no padam irida to soro ko mo. Do iho. O sili no pod hara YB dahiti dati pagihupan to kon ay milo no po man to kod samarata. Samarata no polo nga to ko pon to kon dot ikaw darangan duwakon. Nga man to kod it insanan na pa nga kasuwang gumahara hari Isnin sampai hari Jumaat nakuro dito ponto kon nakupid hari Sabat nga okon muti ko osan ng litang Pinay isay to ko di may panimban tumban to kod irogon nga akon ko kumadada tuk mo na tas muti ka daw isid tuk o di na kakayulo kamatusyo nga iti nagikanto kakuan iti asili YB to bolong tao pom iya di kapiya tawayaan kulo maayo 2 kali 5 2 kali 5 10 2 kali 2 kanto iso ay sipiswayan nga ipanumbayaan to kod ilo nalo kamoyon dat ay so kay sisan iti karajaan na timpudon do
sama dat ihitiken yan na dati iswanggat kerajaan na sampamagunan ay sa kumundo kay sisan corona corona na imila kay sisan mamagunad sampondo kabang manusilongon jarak to kano nagidi corona po pa kay sisa ko ihati it no pono nga pamusarahan to ilan na kamunod palad ka jadi kamuyan na po di nga nakuroh nangku to sira na po the right ka iti politik harus letak jawatan pailihon na tugas ko kita na po dati nga iti na po politik nga ikaw mo natulundat politik kotor it intaan na po natin nilay rohani na po nga iso sekira na po anggapon natin haron nilay rohani isuang na politik no kuro to disarankan untuk letak jawatan miagal didit asal lo melibatkan politikam koduso miagal didit ko kikiro gitu asal politikam kadano ka politik miagal didit asal politik duso ko kikira dati di nga umbalan to kono giha sekira na pod atopot kapiyad iyati ni pawayaan det kinorohingan de isoot kapagalan o silih to kono pod tong YB pemimpin iswang da kampung mana dati pinalano sebagai sangulun pananu de kinorohingan miloh na pohom haro jemputan doon na papanumbayaan ako yung makailom atopot lang sekira na pod iya na pohom sangulun at pemimpin iswang nga kinayanan dati patantuan nanda di ejeke dat spengka hatadaw dat pemeresmian ka sebagai sangulo ni kikuasa milo kamumonsid tadaw kondarangan ku aku kongoy ka iyo di na po ipandirian dati iyo lo ipopombangan dat sera tarik di pontokon nga mantad ko pengka di hari bulan intay nga hari sabat 14 hari bulan mino oy tokoy irinay mo miragid de mingka katindi tong suway osaraw dadi amoy nga narag nagadi hitadaw do hire mamarasmi o porludid rosmian nilat inumon ka boleh lah 1 tim 2 tim nga hopo di ka kanan ing hopod ka singap ilo na mamirumbak itit politik nagi iswanget paingkukurat ako papakitat tit karuhanian iswang politik nga ni mati kamonyo kung akutid politik dalam gereja tu iati na pati berpolitikam ay mengiram hingga iwalay po tayo ko hilak kaday nga tinapopolitik nga harakasari nga may to kono dot itinapot kautamaan da minamangon nga isawat po kay ti politik sayra na pod itinapot pananudan dati kumakinarahingan mengatasi politik patumbayaan ako santab po pod di ko sa samun da politik nga taga olitan iya di dadiri jadi sekira na po din ay itipia pemimpin dat kampung ketua kampung GPKK mana po tata sa ilat tadaw sabat aya rumikot PYB nga aya ako korikot sekira na po iya di pondirian dati pain tutunan to koy ditalaid pilihan kamu hingga na po nga sekira na pod manapot takok pi sebagai pananu de kinarahingan doho na po panumbayaan ng hakuy at tumbayaan dat ay ada-adahan tako dilo at tumbayaan ako nogi dat itinupot ihati sebagai denominasi Adventist nga gumuot ay kamilaan dati right na po ko borucap ang asampin do borucap iti Adventist
ang ubah sa sikula sabat. Ila tanganak dati, sera dahil sikulan, ang abarani. Dumod hiridapan, kamun po nga, nung ubah sa hirigereja. Nga, nakura di right ko politik. Itinopot, denominasid Adventist nga ada-adaan. Ada-adaan to ko. Hitidahay, iso no pohot, ay subapdot. Araa, tadi gereja nga, aayin tutunan daw bi. Mantad ka aayin tutunan daw paruntukan po di nga, adi nga kano. Nga iri na gidadit, kamuyan ko dat, iyati sebagai generasi timpul doon daw. May to kano po yung talango itit, pa yung kukuroh na ako nawayaan do Daniel, ilo tambalot nga daw. Ilo na dahil manto ko po yung muguno. Manu to ko dot, gisaw min, ipiyay agong nga, wah, onuan to ko ilot po yung ka, kandi agong ki. To, puji Tuhan artiyan di. Mantad na dit, kokodohon do ginawa dati tumanod dat. Ay, buro sa kinarahingan. Jadi, gumo nagiit panambarasan do karay tilot hal-halot kolomo ko nilo mo tapot ko piyo. Ilo di nga ko ilo di nga apatutut man tanudad man ko piyo bogi. Iyo kayo nga ko ilo hi. Haron na di mimbulet o buli ka mo ipangundi na hari sabat. Doho no pada ginawa itong Pinay. Ilo no tugas sila tang YB ngay pananud da kinarahingan. Man to ko mangundi o kon kari sabat. Kano ko da di lo papasyadangom. To milo to ko dagya man timbango. Nga mantad ko. Iya lo nga wayo sa huyot hinggo po. Iya o kono di dati. Sa kira na po isi sa koyo nun insanan nga Adventist. Right na po ka tidak boleh berpolitik. Isay po di mangigit ta pemerintahan da isa kinayanan nga ino po dahit kunsi ilo dilo nga sayra po iyati no po nga wayo on da iswang nga gereja. Nuno no po tugas-tugas no ikampung ka inuno. O kon nagidad ino po hit tugas nga kano dati po indalan dot miyampain otorono. Jadi puji Tuhan mantad ko o insanan to kano pati nga calon-calon dot YB ang akan datang dendoh no pati nga YB nga ito kati yang berdosa. Sekirad onuan to kasiwatan da sumano. Do osilih dot ay woyoon iswang ga masyarakat. May no pakita no iyati no pati nga sangulon panano da kinarahingan di pentapot. May no pakita no iyati no po nga sangulo ni mangigit tatadaw kandarangan do pentapot. Ipangangakan, ipanginginom. Pangigit no ditugas. O jujur ka no pod iswanggat intangan no po ya sa gerongan gulio. O jujur no po ya Daniel, tambalot daw iswang nga pangangakan. Iswang nga tugas nga, jujur na siya di. Jadi, sa kira no pod iyati, o jujur ta ka no pod iswang nga pangangakan. Ilo suway nga, jujur ta ka no di. Monopot no. Nga, ilo nagipangangakan nga, ato ka no o jujur. Pwing kukura ka din, o jujur isusway. Ilo pangangakan, kano na ilo mangigit. Kano na po ilo mangigit ilo hal-hal atong okoro. Okoro, matilot, ilot makanan, minuman. Nga, hilo nga papakitad pa yung kuro ka jujuran, iswanggat karuhanian. Haro, higay o jujur mo na potad iswang nga makanan, minuman nga, kaboborasan pa yung kuro. Nga ilo, nala kalamukan nga dati lo. Kalamukan nga, dati lo it, atapot kapiyo. Nga, aiso na himilad, popombangan nilo, kon ko iyati na mundar. Mundar nga ito, kon timumbangan. Pangingirikaw mumbangan. Sayra na kaswabon, ako pa kayong pundat, popoo nila video, mumbangan ako po. Sa kira na po, di akon ta kilogaris. Pondolihon, natitirikohon.
mo'y kaintanga na kaintanga na di. O apa ko piyo kaintanga itit YouTube o di. Yulo to ko no. Mumbangan. Haron ni paintantu iri ni umbangan ng dati. Anda doon to ko na po di may umbangan ni loho di garis. Hiti to ko. Oh, ilo garis sa may umbangan. Gisom ti kapatay nga ay kaumbangan. Nga ihati no mumbangan o di. So kirad kamiring-miring gatilo nga ihati no paumbangan. Okon ko pay miring ang piyan dadat. Sayra malumumbangan ka. Ihati no mumbangan. Paing ka naging iswang kakapimpinan dat gereja tay kakapimpinan masyarakat. Ihati no mumbangan. Ihati no popondar. Man dati simba na pamusarahan dati ito nga jamaat nga asal berget politik letak jawatan. Nakura to iya di pamusarahan dati. Kakuan no po nga sontob no po di terlibat politik. Aratud iswang kekarohanian. Jadi mantok kok simba nairi. Terlibat ke pihak politik nga ino pay karohanian nga paingin sawat kasari. Ini karohanian nut aiso nohot kalit. Mantok kod ino pay nilay rohani nga mangalit-talit. Mantad ko ikaw boboyuhon, pangangakan, kaundarangan. Iswang pihak politik nga itino pa karohanian nga mangalit-talit ngay. Sayra no po iyon di. Tok kay tumbayaan no kudat. Tok iyo lo no pena nga barakatan katongol gid. Mumbangan to kono. Iswang dot iti panasakit pero case di ko nihab 20,000 lebih. Ihati no mumbangan. Kada dati anda dad mumbangan ni corona. Ihati no mumbangan ni di. Kada pimpanaw memakai sompon na kabang, jaga jarak, ihati mumbangan. Okon ko i-corona mumbangan, numati corona dito di nga okon ko i-corona anda dan dati tumagak, ihati mumbangan. Wah, tok. Jadi siyaw to minangimbulay ko pasal politik nga ay matigya karay tepati. Ay ilo na iho na pom ilo na kaginawaan ko sebagai iwawayo na iswang masyarakat pakita no daw ay Tuhan adalah yang mengatasi segalanya. Iswang na rohani dat mangalitalit. Ilo tugas isiriba di karohanian. Monopot na po sa ngulun iswang na rohani. Ano minsa duit isusuay di. Mundar ngay no po rin. Nakaunih na dihi tandahan ibobo sa bontugan no. Kumano po nga. Ato, alahid to kayo pumadid di. Anam si tanga na di. Aya, siyaw to alahid to kayo pumadid. Kanaw miyampay kago di. Harson di ho. Parasan. Do kaswabo na bay no. Mandati impupusay. O gumukalumukan dati, pare kata takano kumakinarahingan, paing kukuroh ng kuot ay pengaturan da kinarahingan, montok dot ay kopasyon dati, iswang katugas-tugas dati. Monopot takano po miagal na dia Daniel, mitambalot nga daw, nunuan da kinarahingan dat kuasa karunia. Mo bisusuay atapon mana Kaliri mo gatos induhan Kadakato Aroison dihon Aroson dihon No gitambang Yesus kasasari korongon Soko ira Sinano Kadakotong
Yesus muson dihon. Kano misisa to kad isang samaya. Kinarahingan isang kerajaan sorga kasuaban na bayno insan po doon si kawiyahay to na impupusan dahay kay sisan dahay sumambayang kasuaban na bayno. Isuot kinapagalan di Pinokito di Daniel itamal-tamal daw. Sira na po dot oktapot tilo da minangigit da kinarahingan isuang nakoposian dielo. Nga gisam mo minamon said ina pa'y radya nga sinumamba. Nagi pinapatahak do kuwasa isuang dat wilayah Babel. Si Tuhan tu iolo no hit mila dahid omitanan, iyahay iwawayon isuang masyarakat timpo do bayno nga monopot tihad isuang nakarohanian gisambot santob na padit awayaan dahay right kadong pamagunan nga isiriba dit nilay rohani point tunod isuang dat katapatan di boros-boros no. Agumo kalamokan dahay, agumo nagi kalamokan dilat pamimpin dahay nga moy dad ilo nga mumbangan isuang dat kaposyon rohani tugas diolo moy ada katangkid mata di panuan. Sumabayang gihay montok git insananit ay nangadakatan na panasakit onway lalo kagarasan do ginawo tinan gisamdat olingasan yelo mila kasari no paggunaan da isuang pelayanan. Kumpunan na do sa dahi Tuhan tinisambayang dahi isuang ngaran ni Yesus. Amen. Ikaw si kau dot kinapagyampayan dati di kasuabo na bayno. Atumbayaan ako dot agumo na hot minintalang ko tukot ngay dati. Nga man takoy kago oputay no kago akon ko bayno takon nati mungkin na bayno no pati minoning kaw no nating kaw it komondat nongkungan takon nagi man takon dot timpud orikot tot ay imbulayan takon dit tuhot paimpohon mantadot kitab nagi tulisan-tulisan ron buwan. Kung sikaw inakopo asan nang tumaguang kakabaktian na sabat na bayno.